What's this guy? Habang sa iyo passport. International. Salah po hapo dari airport mo meet ang ni balik sa Mumbai. Dari Indigo balik sa Mumbai. Mumbai ke Doha. Cek tiket. Kalau dari Drupal, Pati Sri, dari Kamplam, saya kira po Mumbai International Airport. Saya kira kedau langsung ke depan. कृपया ध्यान दीजिए अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं धन्यवाद May I have attention please feel free to use your mobile phones now thank you ध्यान दीजिए हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंच गए हैं आपसे निवेदन है कि सीटबेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कंधे की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोलें कृपया सामने पॉकेट ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि यात्रियों के सामान से ना बदल Guys, sa Mumbai senang kau nggak?
ta lapor ni apa Shivaji International Terminal ko Mumbai kaya jingtay ke ba ikna de pe background ko jinga ka jing bun breu de pe jini kamera hybrid bun ba ha bun suni i ta ha po news tv apa yang ni kam internet susu mata ani ngilet ban exchange visa saya ka visa Qatar nak visa India bat kata ban US dollar ke ba yo ini saya siam yang pada mata ni po Mumbai ni po money exchange ya ban ban kalian ke visa India maka pasport ban haban penlap ke form ban change dan penkelai visa India saya kata Qatar Riyadh kini ketika kom ban habla jingle bersih boleh jingle ban haban kalian ya visa no jika nang ban suk ke India kelas dolar ke Qatar ni hane la ban yo direct ke Qatar ya tak ada sistem apa lagi Mumbai International Airport ready for boarding kat ban poi kene jaka never imagine ya kan mau siar itu tahu tu jan kador ham tip lah poi 1000 poi lak man thai ja wang tu neste ya boleh dah ada ya nanti Navarro biang ini suyang apa jaka di đừng cầm mình kêu mình cầm mình này quay là giông vậy cây u đó man dong sup pasport sudah presiden ketika flight ke select sudah ini go untuk airport juga ini kahit ajar ha national national command yang lain kita ni kan stesen ini saya jengkang ring video orang masak di rumah sepanjang nikah jengtay jengling bahek ya bah seni kong ni ban boy ru boy kulai bisa awalala island mangayo jujur jasa NSS kepada penuh yang mengambil pasport masuk dalam kamar dari tadi WhatsApp jadi syong jangan kedai nomor rusan B tapi kami sedih ni mak mak coba 5B Lomba masyarakat banyak video nomor kindus nampak ni iki rem tengah sepeda ni ini masih dengan ajan boleh